siyakumema baba wethu ongcwele ukuba wehle baba wethu ongcwele sazoqala lenkonzo baba wethu onamandla angeke kuhle baba siqale lenkonzo ungekho wena ngokuba unguThixo baba wethu ongcwele phakathi kwabantu siyabonga baba ongcwele ukuthi awubahlanganisa abantu kanje baba wethu onamandla wonke ungenayo injongo baba wethu onamandla wonke siyabonga baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba sificwe ilolu suku lwanamuhla ukuba uNkulunkulu wethu onamandla wonke singeza kulentaba ukuzolalela wena njengoThixo ukuzolalela ubukhona bakho nobukhulu bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyachitha lonke uhlobo lemimoya olungema kule ndawo lungamelana nalenkonzo siyaliyala egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyakhulula umoya wakho moya waphakathi umoya weqiniso umoya osikhululayo emakhamandeleni wokufa siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga somandla holeke baba lenkonzo ihole baba kube sekugcineni ngegama lika Jesu Kristu mana nomntwana wakho baba iholayo qinise baba umise baba wethu onamandla wonke ngegama nangegazi lika Jesu Kristu umsindisi inkosi yethu amen and amen. Uyabathwala bakhe abahole endle uyabathwala abahole uyabathwala abahole uyabathwala abahole uyabathwala Angibingelele obaba bonke babumfundisi abavangeli abashumayela egameni nasegazini lika Jesu omama umfundisikazi omama bonke abantu abasha ngokukhethekile
nonke nje bazalwane ngibingela umndeni wonke waKaSimamane egameni nasegazini lika Jesu Kristu amen. Sikhona ke bazalwane lapha ekhaya imina ku Mr Party haleluya. Ngiyayiqala lento kuzokwamukela uMr Party ephathini yakhe azokwamukela abantu. Kuthiwa ke ngizonamukela nonke ake nishayile izandla ukuthi ukhona egameni lika Jesu kwiphathi kaBongani. Angithi bazane ngizalwa manje nje ngoDisemba. So ke njengoba ngizalwa manje ngoDisemba ke kwahlele ukuthi angenzelwe iphathi ethile nje encane. Sikhona ke bazana unamukela nje nonke nizizwele nikhululekile nisekhaya ekhaya lika Simamane. Inkosi yomsa nibusise amen. Hallelujah. Hallelujah. Hayi bazalwane ngihleli ngihamba imicimbi. Angikazi. Ngabona samukelwa umnikazi womcimbi mayibonge inkosi. Hallelujah. Okusho ukuthi cha u2019 noma sosuvala nezinto ezintsha. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bangcwele. Sesamukeliwe kwaMnguni. Ukuthi sizo celebrate birthday. Hallelujah. Kamfowethu uBongani. Hallelujah. Siyabonga abazalwane. Sizoqhubeka ke bazalwane nohlelo lwethu ukuze nje yonke into siyibambe kahle. Sengibiza ke le item ebengiyibizile ekuqaleni ukuba ozofika manje uzogcizelela, uzofaka istamp, uzofaka isithupha sokuba ngempela sihlangene ngani. Hallelujah. Uzosikhanyisela nje bazalwane ukuba le party kaBongani hallelujah ipackage eme kanjani, ipattern baza uzoyi unpack mengingasho. Hallelujah. Ngizocela ukudedela umfowethu uMr V Simamane eze ngaphambili bazalwane azos unpackela. Hallelujah. Alwani. Ngiyanibingelela etendeni. Ngiyanibingelela etendeni. Amen etendeni. Angibonge abazalwane uyena uMr V Simamane lo onikeza umsebenzi othi mawubenzi nyana. Nami ngizwa amadolo sengenwa amanzi manje ukuthi ngi unpack noma ngibhoboza ithumba
ukuthi kahle kahle sihlangene ngani la ekhaya phezulu kwebhede kaBongani. Amen. Bazalwane, nike nasibona ke izingane ebeziloko ezimela ngaphambili noma nangu nomfowethu njobo mas baflathele sibebheke ngala sigqokile izikipa ezibhaliwe la ngaphambili ukuthi kuze kwabalana uThixo enathi siyabonga bazali bethu. Kahle kahle indaba izingane zika Simamane benomesi Simamane zezahlangana zathi sengoba sesifike esikhathini la khona ufuna sibonga abazali bazi ukuthi bazikhulisile. Asike sivelane sibenzele nje enkulu indumezelo yeparty bona bengazi bangakhiphi nesenti bazi ukuthi nje ibirthday kaBongani. Amen. Njengoba behleli lapha nje abazilutho bazalwa ukusukela ekuqaleni ke siloko sihlela lo mcimbi bekuloke kubuya abasematatiyeli obhuti omkhulu ematatiyeli kubuya osisi sifike masisihlangene sihambe siyovala nakule yandle ngathi kune meeting ekhona kanti sihlela umcimbi nje siloke siwuhlela nje. Engikubonga kakhulu ke kubazalwane bonke abanye babe kade beloke betsheniwe bekuloke kuthiwa nje akona yedwa kwewahlebela omunye ukuthi khona into ezokwenzeka ngoba ngishona ngenkathi ngiyo ubaba eyogqoka leya suit ngithe kuyena ungatsheni umuntu ukuthi khona isuit engigqokisa yona ngoba naye akayani ukuthi uyigqokelani. Amen. So ke bazalwane umcimbi uwonke sizobonga kakhulukazi ukuthi kuze kwaba ilesi sikhathi abazali bethu besikhulisile besibambile ngamazinyo bengena lutho zikule into bekade bezifisa namanje kusekukhulu abasazokubona abangakaboni abazitshena bona ukuthi nje kanye kulomcimbi nje kodwa khona okukhulu okunye kusazo esicabanga ukuthi basazojabula ngaphezulu kwalokhu besabona abantu kahle kahle nje uma nijabula nonke nazi ukuthi nijabulela umcimbi wale salukwazi kanye naleli khehle. Sibonga kakhulu ngokuthi basikhulise sibese sibonga ubukhona benu. Umcimbi usazoqhubeka neprogram kuningi abasazokubona kusazokwenzeka asazi ukunye noma kuzobathusa kakhulu kodwa siyathemba ukuthi ngenxa ukuthi bayakholwa akekho ozoqhubeka kubona. Siyabonga. Hallelujah. Ngiyalazi bazalwane. Sengizwile ukuba kale birthday kaBongani ngale kwayo khonani bazalwane. Konze enhle kangaka yokubonga abazali besaphila. Mayibonge inkosi. Sizohlabelela nje abazalwane umhlabeleli. Othi ewe Getsemane. Hallelujah. Mayibonge inkosi. Sinyakaze nje bazalwane sibonga uNkulunkulu yenkonzo enhle kangaka. Hallelujah. Ewe Getsemane. Kakhulu ke ngiyabingelela nekhaya kithi egameni lika Jesu. Amen. Ngamnguni Simamane ayibo kwaqwabe oyeyeye nokho ke ngoba sabancisha thina abantu inyama sidla kanye nabo sasisho leso asisho ukuthi dluya kube yethu sithi ngena nje sizoyidla nawo. Amen. Ngiyabingelela kakhulu osingabo ke abethukayo sibonga inkosi ukuthi ke ngempela yasebenza umsebenzi na abasaqhuleki. Yabona abanye bebezovela bathi yilikiti ngoba phela ubhizi umkami la uthi nje simfihlele umntwana uzovela abone lo base sibeke itende
akazi sonke lesisikhathi akayazi le ndaba ukuthi ngiyahleka ngapha ngithi siyabonga kakhulu ke bazalwane kakhulu ngiyabingelela abantwana bonke egameni elihle lomfelo wethu Kristu Jesu amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu muhle bathandekayo kana kulinganiswa ngiyacabanga ukuthi esahlabelela leli culo nje undodana la ohola inkonzo esikubonayo ngempela kungenxa yomsebenzi wenziwa uJesu haleluya. Noma singakusho konke ke simane siyababaza nje lo Getsemane kodwa umntwana kaNkulunkulu kuyabuya nje ukuthi izinto eziye zenzeka ngenxa yeli Getsemane haleluya ngenxa yokuba engalibalekelanga uJesu amen. Siyabonga kakhulu bangcwele uNkulunkulu muhle izulu kaNkulunkulu lithi izinto zonke ezinhle esizamukelayo sizamukela zivela kuBaba uNkulunkulu haleluya. Uye uBaba uNkulunkulu ngiyakholwa oye wenza nje ukuba abantwana kufike lokho enhlizweni zabo and ngiyacabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu enzile umusa ukuba abantwana babo kakhulu babe ngabantwana bakaNkulunkulu kuya kwavuka nje ukuba bacabange ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu okanye lifundisa ngokuthi noma lisixoxele nje indaba kodwa egcina yenze ukuba sazi ukuthi kuhle ukuba sibathokozisa abazali besaphila haleluya ukuze badedele izibusiso ezizofinyelela empilweni yethu besaphila bezosho bethokoza basho konke nje okungenxa yokuba kuphuphuma intokozo enhlizweni yabo uNkulunkulu anibusisa. So ke siyambonga nje kakhulu ngempela uBaba uNkulunkulu ngalolu suku muhle enhlizweni kumnandi igcwele haleluya. Noma ke undodana nje ebona singezi ukuzogida la kuya ke nangokuthi ke inkosi kwabayile kanjani abanye bajabula ufika ukuphelele la ngaphakathi kanti abanye bayakwazi ukuba bajabule bazoyiveza kanjalo intokozo. So ke labo abaphiweyo ukuthi uNkulunkulu enze ukuthi bayiveze ngaphandle hayibothokozani kanye nathi namhlanje haleluya. Kukhona lelo culo elisho njalo ngithi liku number 11 Cilongweni elithi jabulani kanye nami namhla haleluya ngenxa yokubigcwele intokozo. Siyabonga kakhulu bazalwane siyabonga abantwana uNkulunkulu ngiyaqalisa nami uNkulunkulu nje makanibusise besazozidedela abazali izibusiso nami njengo auntie ngiyasho kanjalo uNkulunkulu makanibusise egameni lika
Siyayibonga inkosi. Haleluya. Ngiyazama bazalwane. Ngiyazibonga ukukhulu malumekazi wami. Ngokungilondoloza mina ngengikhulumela abanye. Ngagcineka kakhulu phakathi kwaleli khaya. Ngaqeqesheka ngaze ngaba umama njengoba ngumama ngaziwe endaweni. Ngiyambonga kakhulu malumekazi wami ithelento mayihlangana bazalwane. Hayi abafowethu uma ngitshela uVusi kwaba mnandi enhlizweni yami ukuthi sihlangane njengabantwana. Ngiyazibongela ke malumekazi singesakhuluma sonke sigeqa amagula. Kodwa nje nokhulayo ngeke ngisho nezingane ezincane oSiphiwe onkosi. Ingane ithumeka ushiphephe egcekeni ingane mayilesandla samashusha isesandleni somzali akakufaki phansi kodwa uyakukhulisa suke kutshela kona kusasa uyoba nezithelo ezinhle. Umama weyithele lokho kusekuncane nami uNkulunkulu ngimthandaze muhle ngelinye ilanga ngiyongezela umusa mhlambe ngiyoba ngedwa ukuthi ngimenzele okukhulu kuhle malumekazi ukubonga usaphila ngoba kukhona isikhathi la sikholelwa khona ezinye izinto esogijima sesikhala noma emathuneni singasazi noma uzosiphendula na kodwa ngombonga umzali kukanje impendulo namhlanje ngicabanga ukuthi uzobusiseka kakhulu uyabusiseka nekhanda njengoba ligentshezisa siyajabula ngoba ngesinye isikhathi base ngiyalaphelele khona ngiyokhala ngilibona ikhanda lakhe ligentshezisa ngibona injabulo malumekazi wami ethokozile kakhulu ngiyamthanda kakhulu lo mama ngigane nasemva kwendlu ngithi mangikhala athi phinda khona athi phinda khona nami ngahlala kangelula bazalwane kukhulu engakusho ngomalumekazi wami ngingathatha isikhathi ngiyakuthanda kakhulu malume ngiyakuthanda usilethela lo mama wakashusha siyababonga nabantu bakashusha ngesibashiye ngaphandle basilethela hey akasemuhle amadoda iquality le yazi akakushona izandla ezinkulu manazi ngokuphakama Quantum le akuyona isikwele akuyona usiyaya haleluya ngiyabonga Ngiphinda ngibonga bazalwane sesizobonga ke manje ngayedwana ngithi nginikeza eyona ndodakazi yala ekhaya endala naki inikini ikhanda ke ngenxa ukuthi ke ihlale njalo noma sithi inikeza umthwalo ithi hayi ngifuna nina nenza izinto mina ngizolo ngimthumile nje namanje nje ngigcizelele kakhulu ngoba yimini inhloko ngathi akekho umuntu ongazukukhuluma asho ukuthi ubongani sizonikezana nje isekendi sonke sisho ukuthi siyabonga ma baba ngiyabonga namhlanje ngumnumzane nginonkosikazi nezingane uNkulunkulu uyangibusisa uzaqhubeka usangibusisa kwesikhathi singakanani ngizophuma ngemzini wami ingakho namanje sisaba nale plan ukuthi sizomahlanganise umuzi wami uyaphela la ngwaka khona ehlathini kodwa kusalayo one day ngizowubona nani ngiyabonga kakhulu amen ngiyabingelela umphakathi egameni lenkosi yethu Jesu ngibingelela kakhulu omnguni mashushu gumla yo kuningi engakusho ngogogo kodwa yo angazi ngizocela ngayo ngifela ekhaya ngimncane ngalahlekela uma wami Wonginika umvuzo omkhulu Wonginika umvuzo omkhulu Wonginika sengichazile isimo sami kodwa uthando engilitholela ekhaya engithole kugogo indlela ngithitha ngangithi njengengane yangaphandle ngithatha njengengane yazi ayikho into ebaleke kakhulu kumzali njengothando noma ningazenza zonke izinto nibe nako konke empilweni kodwa into ebaleke kakhulu uthando ngiyabonga kakhulu ugogo nomkhulu anginako okuningi kodwa nje ukubonga kakhulu ugogo nomkhulu ngothanda bangikhombise lona besaqhubeka bengikhombisa uthando ngiyabonga sathi uNkulunkulu ngabagcina baze baguge aphele wonke amazinyo ke bagcina ngibonga kakhulu gogo nomkhulu
Inkosi nibusise ingcile njalo, ngiyanithanda kakhulu. Ngiyabonga. Ngiyababingelela abonke abazalwane abakhona egameni lenkosi yethu Jesu. Ke bazalwane belithuba sithe asisahlangane siyawo brother sonke nje. Sathi asibonga abazali bethu ezisikhulisiwe ukuthi umzali masengale awukwazi ukumbonga. So sahlangana sinoma sinokuncane sathi cha asike sibabonge nje bazalwane nje. Hey uma ke mina ungishayi bengishaya wangangishaya kakhulu ke mina. Kodwa phela athi mase ngimkhumbuza manje athi awubona unengqondo kanje. Hey ngisho ngithi hey madoda ngithi mawusabashayi bonke labantwana bezemva kwami. Mina wangishaya mina unena ukhulume kancane uvemthela induku. Athi awuboni kunengqondo kanje. Ngithi hayi ngiyabonga ke bazalwane ngakho konke uma abazalwane usifundisile. Noma ungaphuma endleleni ungenzani kodwa nje benobaba shayemaye bayasitshela iqiniso namanje basaqhubeka basasitshela iqiniso. Ngazenzela nje konke ongakwenza wena kodwa nje iqiniso. Ngisho ingane ezincane zala ekhaya sike sihleke izingane kuyibona ingane ilele imisa amangombo. Izingane sihleka kade sihleka kulenzuku eziphelile athi emzini kaba encane ingane yamazi bazalwane umuntu nje ofundisa usemncane nje. Siyabonga kakhulu bazalwane siswele imlomo esingabonga ngakho kodwa siyabonga. Ngibingelele umfundisi ngodumayeli obaba bonke abakhona ngumfundisi omama bonke abakhona. Siyacabana malume ngokuthi umalume asithathe second kodwa hayi malume second hayi lincane kakhulu nonongithuli. Ngizoqala kugogo nje gogo. Ngiyabonga lethuba nami lokuthi ngibonge. Gogo ukhule kakhulu nathi sisafunda isikole siwashela amashethi. Avuke kusena sishaye nathi ukushawa sikwazile kugogo. Asilande egroundini nathi aziwashiwe izitsha sembaleka sinosiphiwe. Kodwa athi ngelilale kodwa eminyango ngizolala la endlini. Wabuya umkhulu isifundiso zakhe nathi asilondoloza umkhulu naye ukhulu indima edlalile umkhulu empilweni zethu abazukulu kumzukulu mina. Wabo baba kuthina safunda ukukhulu. Nginethemba lokuthi uthi sikhula nathi kuningi isifundo sisithathe sothatha kumkhulu esoqhubeka nazo nathi sikhula nathi abafana bala ekhaya. Siyabonga mkhulu isupport sinika yona sabazukulu. Kuningi umkhulu support anginika yona unokubone kakhulu kunesport lengisithanda ahambe nami angivuse ekseni athi mzukulu ashone khona hayi ngisupport khona le entabeni emagroundini ngidlala ibhola bihamba nami kakhulu ngiyabonga kakhulu gogo nomkhulu kuningi nami engakusho isikhathi noma eshile kuba noma second ke kodwa esikudlisa kakhulu nje ukubonga. Siyabonga kakhulu kuningi siyabonga. Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Anti wami lowa uma ubo konke kumina. Siyabonga kakhulu namhlanje uze lafika ngosuku. Beloke lisho uMagriza emsebenzini sihleke ngoba sazi into efihliwe. uMagriza umama ovela kutsheshi. Uthi wrong la atshela kwalutho. Sakubonga Magriza uNkulunkulu esiphe wena umama oneziyalo umama nje odlikayo omnandi. Ngingamshiya umkhulu umuntu ohlele sihlekela nje athi hayi akwenziwa kanje. Ngibathandela nje abazali bethu ukuthi bayasitshela ukuthi endleleni kuhanjwa kanje noma siphuma thina kodwa bayasitshela. Ngimthanda kakhulu uMagriza bazalwane ngoba uyakutshela akufihleli umama oneziyalo umama omnandi odlekayo. Sakubonge naMagriza namhlanje ukuthi sikubonga usaphila. Hlela usho emsebenzini ukuthi wena ufuna ukubonga abantwana usaphila thina sibongwa sesingane yana. Ube njalo ke namhlanje uMagriza ngawuzosibonela ke ngiyabonga. Hallelujah. Angibingelele bazalwane egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Angikwazi ukukhuluma mangijabule kakhulu. Sisheshe nezinyembe zisheshe zifike. Kodwa ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabazali. uNkulunkulu asibusise ngabo egameni lika Jesu. Ziningi izinto esingazibonga kubona indlela abasikhulise ngayo. One into ebalekile emntwini bebeyihlale beyigcizela amasakhula inhlonipho. Ngaphandle kwenhlonipho ngeke uzufike endawo.
besifundisa nje into eziningi. One la ekhaya sifundisiwe izinto eziningi ukuthi umfana siyakwazi ukupheka. Sifundisiwe akukho esingakwazi ukwenza ngenxa yezimfundiso zikaMashusha. Njengaloko bengilokane ngihleka elokane eshethi hayibo njengoba phela kuyiphathi yakho hamba ogeza hamba ogqoka bese ngisho ngithi hayi khona into engezilunge phela mangilokhana ngihambe ngiyogqoka elokane ethi abantu bazolimala bekubona ungagqokanga. Umuntu ke bazalwane uma benobaba abasheshisa kakhulu izinto ngoba nasesontweni bekulokane kuyena omemezelayo indaba yale phathi ukuthi bazalwane ningakhohlwa ukuthi ngalalanga khona phela into ekhona kwami eyiphathi kamshumayeli wenu elokane kuyena lokane memezela kwawuyena futhi otshena mina ukuthi ngalelalanga kunephathi yakho osisi bakho nobhuti bakho bakufihlele. Ngithi ke mina inkinga ke leyo mangoba imina ulungelo usenzo usimi abangani bami sihlelile itrip esohamba ngomhla ka27 siyasibe ngomhla ka29. Manje ngiyalimala ngaphela imali yami sengiyifakile lapha nabo futhi olungelo bazolimala. Alothi yabona ke lo mali soyifakile osisi bakho bazokhokhela lo mali yakho belukhululeke wena uhlale phansi olungelo ngaze baze balimali futhi ke ulungelo nakhona into ayaziyo futhi ungambhabheli ulungelo ukuthi akakutshenanga. Siyabonga kakhulu ke bazali bami ngeze ngilibazise. Siyabonga kakhulu ngendlela esimangaliso izifundiso ezilapha kuma ukufundisa uma akufundisa noma usumdala usubothe yazi ke lento angifundisa yona phela sengimdala manje kusafanele ngabe ngifundisa yona akufundise ngize ngisho ngithi phela manje yabo manje ngimdala musongifundisa indaba okupheka kudala mina ngangipheka la ekhaya futhi ke nabantu bonke abana bayangivuma ekuphekeni manje yena njalo molokane wenza into ulokane ufuna ukukufundisa ukuthi cha awuyenzanga ngale ndlela fana ngabe uyenze ngayo phezulu kwaloko bazalwane basiphi isipho esikhulu kunazo zonke izipho sipho sokukholwa. Hallelujah. Ngiyakholwa bazalwane sindisiwe kameni lika Jesu. uNkulunkulu bonke abakholwayo baze emva kwami ngenxa yokwamukela uJesu Kristu engimnikezwa abazali. Hallelujah. Ngikholwe ngimncane ngiqala ukukholwa ngamamukela uJesu nenkosi ngimsindisi uze kubeka lokhu uNkulunkulu ankaze ngimbone nelilodwa la ngijabhisa. Zikhona izinto endleleni zibhlungu yabona amakhuluma ngokukholwa akukhulunywa ngento elula kodwa ngimbonile mina uNkulunkulu ehamba nomuntu uma angisekele noma isimo sengisibona ukuthi siyabheda manje ekholweni. Hallelujah. Basiqinisa ukukholwa besifundisa ukukholwa ukuthi ukholwa into enjani. Ngesinye isikhathi ukhuluma unqokola unganakanga kuthiwa ke yabona njengomzalwane akancokoli kanje umzalwane uzwe ushona phansi uxolisa kuNkulunkulu kodwa nje phansi kaloko bazalwane siyabonga kakhulu bazali. Ubaba ke umuntu ohlobo lokuthi ulunge ngale ndlela ukuthi ukukhuluma akakwazi. Mina mawukuthi khona into esiphambene ngayo ngifuna ukuthi masiyikhulume yonke njengoba injalo ungashini into eyodwa athi ubaba hayi ungakhulumi phela kakhulu musukhuluma nangifuthi mase ngikhuluma iziphume yonke lento la ngaphakathi emva kwaloko sengiright sengixolile kodwa nje lilonke siyabonga. Amen. Phela abazali ke kusho ukuthi umshumayeli lo okhulumayo sinikezwe iminute umfowethu kodwa nje siyabonga abazali bami uNkulunkulu aqhubeka nilonde ngaphandle kwenu singenze lutho siyabonga. Amen bazalwane. Uliso bomfundisi obaba bonke abamfundisi omama bonke khaya la kwaMnguni abakwashusha ngelihle gama Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ibosi ke nabazalwane yala ekhaya iphatha amakhadi elikama green elikamkhulu ngimo withdrawayo bazalwane owazi amaphini
Kungumusa ke bazalwane ungumakoti uvane noma mezala wakho nobabezala wakho. Ngakho ke bazalwane Thixo ndimbonga usuku nosuku ngabazala ngiphe bona. Ngiyababonga nabo namhlanje uthanda abanibonisa lona bazalwane. Ngiyaxolisa ukusho ukuthi andilazi ngisho umama ongizalayo egameni likaJesu. Kodwa ke bazalwane kuhle namhlanje ukuthi ngithi mama notata namhlanje ndiyabonga ukuthi anikhipha ngecaleni nithi ningumakoti la ekhaya kodwa ninithathe njengomntwana wenu. Bonke bazalwane anamngane eCalifornia akekho umuntu ongazomeca kwamathi ngumngane wami nangu umngane wami eca kwamkhulu oyena ngithi noba khona into esiphazamisene ngayo noba bakanathi ndivuke ekseni ngithi mama kunjena ke namhlanje athi into xa nje ilungiswa kanje ngoba akekho umuntu enzoya kuye ke bazalwane thayi ke mngane wami phela umuntu wami sevele wathi athi ungagoduki nje ngoba abazalwane nibaleke into esinjalo ingakho ngakhetha ukuthi umngane wami ibe ngumashusha bazalwane. Thixo muhle bazalwane usuku nosuku nibonga impilo yami yonke ukuthi uba ngaba bayinganithanga abazali abafana naba mhlambe ngabe nilephonto eThekwini apho ngazi noba kwenziwane nivakushiya ukuthi xa ngabe umuntu ephuma endleleni uyephonto ndazi kwenziwani ke bazalwane kodwa uThixo ngiyambonga uba bakhona bayanibeka endleleni uma Grisa akafihli ke yena ngisho ungathethanga kahle uyashwa hayi ke akuthethwa kanjena phela wena uyakholwa ukuqala uyangumakhoti ufuna kuhamba endleleni ngisho umyeni wakho ephuma ecaleni nguwo ozomqondisa umbonisa indlela ukuze abone ukuthi ekukholweni kanjani. Ngiyamethemba ke bazalwane uThixo sazoqhubeka sigcine singulomndeni wonke ovana ngalendlela. Andiziboni ndingumakhoti kwelikhaya bazalwane bosisi bami bonke ubhuti bami disho utata zala kabheke emahlweni mina ndiyahlala notata sincokole bazalwane andivele yanda uba ngutata ze nikhumbule bayibo kambe kutata ozala umyeni wami lo ayingotata wami. Kungumusa ke bazalwane kaNkulunkulu osenzela wona ukuthi siphile impilo nje kwelikhaya ngenxa yabo abazali bobabini bazalwane ngaphandle kwabo impilo yethu asiyazi ngabiphi. Siyaqhubeka nisambonga uThixo ndiqhubula 10 years ngihleli kulomzi bazalwane. Abantu bathi umakhoti akahlala emzini hlala 2 months aphume 10 years uphelile nifikela ekhaya ngo2009 August 30 kuze kube ngoku bazalwane nisahleli 10 years uphelile bazalwane kodwa uThixo usekhona usasigcinile alikhona olunye usuku engendisona intikazi nandiyapi kulomzi. Ndiqhubeka uThixo ndimbonga ngibonga abazali ndithi Magreen omkhulu Thixo nisikelele ukho konke nikucelayo uThixo aqhubeke nenzela kona niqhubeke nisithandazela nathi njengabantwana benu ukuthi inkosi isigcine sihamba endleleni sibheke yona yodwa njengoThixo ngendlela esifundise ngayo ukuthi ukuzuphila impilo ebonakalayo nempilo ecacileyo ufuna ukubhekana noJesu Kristu kuphela ngoba nguye kuphela umuntu okwazi ukuhambisa umuntu endleleni. Ngiyabonga. Ngibingelela bazalwane isixolele ke bazalwane ave Steph njengoba senibona nje kukhala umuntu siyabonga le Magriza usikhulisa sikubiza ngoMagriza kodwa ke umamkhulu wethu mina ke nginegama elilodwa engaliqanjwa uyena uAngel umama ongizalayo zangiqamba igama kodwa ngaliqanjwa uMagriza. Siyabonga ke Magriza nobaba angathi uNkulunkulu angaqhubeka angigcine asibusisele mina njengoba usikhulisa ngomkhuleko. Siyabonga kakhulu. Ngiyabingelela nami ngithi ake ngibonge ubaba nomama bese khona ke ngithi ubaba yiwele lami ke ngakho angimneke nami emlomeni angikwazi ukukhuluma ngithi ke sizoyo uthe noma vele ekseni ngathi awulaqhamuke wele lami madoda ngajabula ngiyabonga kakhulu nami ngeke ngibe mude ngiyabonga ukudlulisa ukubonga nje kuphela. Umthwalo wesono sam ususiwe umthwalo wesono sam ususiwe umthwalo ukhona ongamjabulisa ophilayo. Haleluya. Ukhona nje ungaya ku-anti uthi anti abazali bami abasekho kodwa wena
usendaweni yabazali bami mina nguswidi amen Nkosi manibusise imbusise isaphila amen izobe lisenhlizweni yami leli kodwa kugcineni bazalwane kwakho konke uJesu nguye okwazi ukugeza ingqondo yomuntu sezona bazalwane yingakho uMapostle Paul ethi guqula ingqondo yenu yenziwe ibentsha ukuze nikwazi ukuhlolisisa sezona bazalwane ukuhlolisisa izinto ezithandwa uNkulunkulu amen ngoba uma ingqondo ingakaguqulwa haleluya uzihambe uyokhulumela umuntu ofileyo uthi ngoba ingqondo injani ayikaguqulwa mhlaya guqulwa uJesu kuphela osimele ezulwini asimele umuntu ofileyo amen haleluya Jesu osimele ezulwini ngoba yena wafa ubuye wavuka lo Jesu bazalwane uyakwazi ukuguqula isimilo somuntu haleluya asisalwanga sishumayela asisalwanga sisindisiwe asisalwanga sibahle sasibabi kodwa wafika uJesu wayiguqula ingqondo haleluya nakuwena ingaguqula ingqondo ube insizwa yakwenu haleluya elala isawupa ivuka isawupa kunokulala ungazazi ukuthi ubani uyavuka kwenye indawo abangazimiselanga ukuvuka kuyona hayi bazalwane ubuhlungu ungakholwa la insukwini kulona lesonto nje siqedayo ngiyahamba lapha ngasekhaya la emnqedodo khona ijoint elikhulu ke lapha ya ihlangana nabafana ababili umfana ngapha intombazana phakathi ayizazi nokuthi ubani igama lakhe igebe silikhandi lithe bayixhakile abafana uma ungayibuza le ntombazana uyolalapi uyolala ayazi yolala la ingasikhona ivuke ekseni seyithayibo uphi kanti la kwenzekeni kutheni sabonakele isikhathi esimbi sezifo haleluya noma bawusindile esifuweni ngenxa ungezi kuJesu ungabalekeli kuJesu balekela enkosini balekela kuJesu umuntu omusha zonakela izinto eminyango abayosinda abaphephela kuJesu haleluya balekela kuJesu nguye okwazi ukuguqula ingqondo yomuntu abe isidalwa esisha amen lithi iBhayibheli kanjalo umuntu uma kuKristu hayi ebandleni amen alungile amabandla kodwa umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha konke oqala kunjani udlulile ovela kusha amen haleluya ngaba uma kuKristu shintsha phela Nkosi shintsha wahamba ngambili olunyawo lungapha olunyawo akaculi madoda ungamlandela uthi ikhona haleluya akaculi bo aye quiet ambe edrobheni emarket uyathanda ke ugazi lami ukuthi yena a record xa ithetha mayibhale egroupini ngenzela bathatha amandla bazalwane njengoba ngikhuluma nje ngenzela bathatha amandla kuzoyiwe esikhathini sokuthi mababonke ngenzela bathatha amandla ngithi ke ugazi lami bekethanda ke ukuthi abe ngathi yena indaba yakhe angayibhali ayirecord simkhuze sithi yezali bakhuza bangala ekhaya bathi sihleli nabanye abantu si understand bekuthi ke mhlambe ngesinye isikhathi omnye okwenye indawo abhale kanti ubhala ngo7 babhala bala ekhaya sesizothandaza thulani kancinci sibhale group yonke nalapha ekhaya besiyithetha sesikhona singathethi nje I remember ngolunye usuku ngikhona la ekhaya senze umhlanganiso inhlangano ukugqibela sihleli la endlini kabafo yiyo ke lendlu besiloko siqhukula kuyo siceba kuyo sithe sesihleli lapha wavela uMagriza sekulate ngabo12 mantombazane niphi nakani ngilethile ifoni hey awubonanga uMr Party bephushana nodade eyongena ekamereni likabafo ngoba phela sifihlile la ukuthi kwenzekani so izizo zonke izinto besisiceba ngase ngixoshiwe ke la ekhaya uma uthi hayi
angimfuni ke mina umshakazi ohlala ixesha lide ekhaya hayi angimfuni yenza phu ugoduke ngithi akazi ukuthi njengoba ngila ekhaya ngiyalungisa ngilungiselela ukuthi kube kuhle kuye agibele ngesitulo uthi ngifuna ukugibela ngesitulo ngifuna le namanqine endlovu bazali bethu simthanda manje and sizonithanda kuze kube sekupheleni nikhule umkhulu sike samenzela enye surprise ngingakhuza ngithi hey bazalwane masingayenzi lento ibe surprise hayi sake samenzela enye surprise enza u70th birthday umkhulu kwenziwa nje into ezincane yena ugogo lo ekhona naye eqhatha umkhulu hayi shesha mkhulu uyogqoka shesha mkhulu uthandaza sewugqokile umkhulu wangena ekamereni wagqoka umkhulu uyaphuma surprise seyinkulu into inekhekhe elikhulu elingaka wenzelwe yonke into hey umkhulu waphela amandla njengoba nibona nje namhlanje kodwa ke kungomusa kaNkulunkulu bekuthi noma kukhona into engathi khona onyusilizo sithi hey asiyenzelwe wena lento siyenzela abazali bethu so yiyo lento kunje namhlanje magriza ukhule abantwana bethu usigcinele sonke akekho umuntu ongathi akamgcinelanga umama umntana wakhe la ekhaya washing ngimkhumbula bengimjonga izolo elinye sichutha izinkukhu ngithi emagriza izidophamnani zayapi athi hayi mntana sezaphela izidophamnani wayenezidophamnani ukugeza iwashing yabantwana bakhe abazokuba ukhulile namhlanje wayayathi hey umuntu fanele adle amaqhosha ebhathi yakhe sengisho ngesixhosa ke wayeyisho yena ngesizulu kodwa ke ethi angifuni umuntu ngithi sengifile athi phezu kwebhokisi afuna ungeleka ngengubo enkulu la ngengiyibona ungileka ukuthini yeke ngiyakholwa abantwana bami mina ngifuna umuntu avela mbonga umzali esaphila ngibonga nisaphila ke mama mkhulu siyanithanda nguni sithanda lento enisikhulise ngayo umkhulu nje yena bengafana kushaya yabona mina ngedwa angizange ngashaya ubaba la ekhaya mina ngedwa kusho ukuthi bengaganganga umkhulu bekushaya imvimpe u3 kodwa iswazi alikhayo linamahlahla amaningi njengoba seburay iswazi alikhayo linamahlahla amaningi aliqhutha uzokuthi 1 uthi mawuthulile uthi mawuthi yakhala athi ukhalelani uyayazi umsebenzi yakho aphile 2 uthi mawuthi athi yey tuthi uzongcunukisa akushaye start athi hamba so ngiba-check ukuthi ba-right so zizo zonke izinto esizibongayo ukushawa sikhuliswa abazali abaqotho ngalolu hlobo siyabonga MC thatha indawo yakho siqedile thina Hallelujah amen hayi zincane bazalwane lezo sandla aniphinde nishaye iprogram yami bazalwane ithi kukhuluma ke manje umama nobaba umngoni bebonga ngakho konke osekwenzeke kule ndawo kodwa bazalwane bengakabongi ngiyakholwa ukuthi bakhona abantu bebefisa nabo ukuba baphe bazalwane mhlamba balithola ngithuba lokuya ngasezitolo kodwa imali bayiphethe haleluya so ngizothanda bazalwane ukuba ngidedele lelo thuba njengami nje bazalwana ngilithola ngithuba kodwa khona ngikuphethe haleluya so i-worship team yethu izosipha nje umhlabelelo vibrant sibese angazi kuzokwenzeka kanjani bazalwane bayasigudluzela
Sizobeka nje isitulo la ngaphambili. Size nje bazalwane thina siphethe umnikelo oyimali. Sizonikela nathi bazalwane siphe osukwini oluhle kanje. Worship team ngicela ningiphe ingoma sizeni sizonikela. Hallelujah. Livumeni nina nonke, livumeni nina nonke, livumeni. Hayi unganyakazi isikhathi. Hey siyakude ke nizofaka ko Facebook. Senze no half ngoba iyodingakala no half. Le ifuneka bayigcine le. Angeke abantu bazitike